دوستان عزیز سلام علیکم. با کانال ما خوش آمده. دینا با شما وعده کردم میگن که یکم جد بیمار شوه کور افتاده پرس در بعضی حالتها. دوستان عزیز دینا شما پرسیده میلیسا چیه؟ میلیسا نگاه کنین اینا. این میلیسا را ما اپتیکا گرفتم. نگاه کنین اوزیا برخش رو نشان میتونم اینا. میلیسا این نیوزبو میگه توجیکو لیمونیک میگن بوی لیمون میکنه اینا نگاه کنین. دیدین اینجا پچکا شما میتونه که اپتیکا گیره هیچ گپ نداره اینا. میلیسا برای چی دوروهای هزی ما شما دا میفهمونم برای استرس برای دیپرسیا برای عصبانیت شدن ولی کسایی که الرژی داره ولی کسایی که شما داولینتون پستره این کم استعمال کنه برای اون که کمک ضرر داره دیگه در یگم کسل ضرر نداره دندون درد خوب نمیکنه همش دا فایده داره. من شما دا تجربه زندگی خودم میگم من وقتی زیخ میشم فقط میلیسا را استعمال میکنم. حتما عبادت کنین یکم عبادت نماز خوندن بعد برای اون که شبا خوبتون برای میلیسا میشوه نیوزبو این وایشه در اپتیکو تیارشا میفروشن. ما ایرا چای میکنیم یک ژلاتین سحر بگخره پیشای خوب یک تاشا میگیرین در آبی جوشیدگی میاندازین دوستای عزیز یعنی که کمتر میسته بعد 15 دقیقه ما استعمال میکنه. میلیسا برای اون برای زنها کسلی زنانه شده بسیار فایده ناکه برای مردها برای ستون مهره برای داولینشون پست و بلند نکردن یعنی که نرمالیزovat عصبای آرام برای مردها بسیار خوبه. برای زنانها همچون کسلی زنانه استفاده بره. وقتی شما زیخ میشه وقتی عصباتون وارد وقتی چریبنویتون بلنده حتما میلیسا را استعمال کنه توجیکش میشه نیوزبو ده همه حالیو میشه. اینا ما خریدیم نیوزبو دوستای عزیز ای مغازینی ترکی اینا بینین رنگی پودینه های شما ایرا میشوی دیدین نموندوش پودینه های بوش بوی لیمون میکنه بسیار با مزه های. این میلیسای زنده های ایرا میتونه در سرتون بنده مرد و زن فرق نداره شاو خوره سری میخزه سردرد گم میکنه عموما عصباتون آروم میشه. نفرایی که بسیار زیق شدگی بسیار افسرده حال بسیار عصبانیت زیاد داره ای میلیسا استفاده بر. اینا چای میکنن و میتونه که سحر بگه یا پیولگی بسیار نخره. این میلیسای زنده های این میلیسایی که خشک در آسیا میفروشن. اینا نگاه کنه میلیسا همیره در آسیا با زبان روسی نویسندگی میلیسا لوبای اپتیکا خریدن میتونه بی ضرره فقط برای الرژی داشتگی آدمو برای اون نفرایی که داولینشون پستره کمک باید این چیزا کمتر نوشن دیگرون میتونن استعمال کنن با کامنتار نویسی بعد استعمالتون اون نفرایی که رو افتاده عصبانیتی زیاد داره. با ما باشید خدا جان نگهبانتون. اوزی ما این چای می نوشیم. پندی مردانی خیره دولتی نویا بود دیدن چهره خوب دلی ما بکشاید خالی از فضل سخن زندگی چون خواب بود. یعنی فضل سخن زنده باشد با ما باشد. اکنون سر میکنیم خوراک را. ما امروز دوستان عزیز یک نمود خوراک پرهیزی میپزیم. من نگاه کنید کنده سینه است حاضر میده میکنیم. مخصوصا باید پاپریکای سبز یعنی болгарський سرخ باشد و پیاز پامیدور نمیاندازیم تماما روغن نمیاندازیم. نگاه کنید حاضر همه این رو میده میکنیم. دوستان عزیز انا ما کنده سینه مرغ رو ریزه کردیم پیاز رو ریزه کردیم پیاز سرخ باشد نخسته پاپریکا یعنی болгарӣ سرخ رو ریزه کردیم. اکنون اول مرغ رو یعنی سینه کنده سینه مرغ رو ما عزیز اکنون کنده سینه مرغ رو ریزه کردیم پیاز رو ریزه کردیم پاپریکا رو ریزه کردیم. اول مرغ رو میاندازیم به روغن نمیاندازید نگاه کنید و کمی با کفگیر میکوبیم. دوستان عزیز از یادتون نبرید این پرهیزی است تمام روغن نمیاندازید حاضر کمتر میزیر بونیم.
акнун каме об меандозем ва мекобем. азиз, болгарии сурх ва пиёзро меандозем ва каме пасттар мекунем ва мекобем. тамоман равған наандозед. барои он ки барои бемориҳои масалан касе меъдаву қанд дорад бисёр фоиданок аст. ин хӯрокамон камакак намак ва камакак мурч меандозем. кадбонҳои азиз, яъне ки хӯроки мо тайёр шуд. хӯроки парҳезӣ барои хароб шудан бисёр фоиданок аст. дӯстони азиз, хӯроки парҳезӣ мо тайёр шуд. ин хӯроки парҳезӣ тавре гуфтем барои бемориҳои қанд бисёр ҳам фоиданок аст ва хушхӯр ҳам мебошад. метавонед аз болои он кабудӣ резед. ин иқдоми хуби олмониҳо мебошад ки дар ҳар як мағозаҳо чунин як китобхонаи ройгон барои он нафарое ки китобро дӯст медоранд пешкаш гардидааст. мутаассифона ман дар ин ҷо ягон китоби тоҷикӣ наёфтам ва дар хона китобҳои тоҷикӣ дорам, меорам, мемонам. иншоалло ки ягон тоҷик хона шавад. ин китобҳо ай мардум оварда шудагиай, мардум меоранд, мемонанд, касе хоҳа мера мехона, бо меора ҷошта мемона ё умуман мегира ин шаб. ман ҳозир китоб кофтестам, вале китоби забони русӣ кати буд алагай гирифтиян шаб. ин бисёр иқдоми хубай барои китоб дӯсто ки масалан асарҳо инҷа мондагиай, асарҳо барои кӯдакотон. умуман ин китобхонаҳо дар ҳар як мағозаву дар масалан ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар остановкаҳо, дар пеши дорухонаҳо чунин китобхонаҳоро дар олмон зиёд вохӯрдан мумкин аст. дӯстони азиз, бисёр иқдоми хубай барои китобдӯсто. шумо метавонед айҷа бепул бигиред. касе ки олмон якум бор меояд, марҳамат биёед бепул гиред. ина китоб барои кӯдакҳои ма, барои юсуфу мегирем озира. иншоалло нигоҳ кунед. бу инҷа ҷои чия? масалан 6 китоб мехонед. дар олмон ин чиз бисёр як роҳ андозӣ шудаги китобхонаи китобҳо бепул оварда шудагианд. касе ки китоб дорад меорад амиҷа мемонад. китобхонаи бепул дар олмон бисёр иқдоми як хуб аст ба фикри ман. дӯстои азиз, агар ҳамин иқдома дар дигар давлатҳо ҷорӣ мекарданд бисёр хуб мешуд. агар ки китобҳоро надӯзанд. инаҳа китобҳо дидена. дӯсти ман, зиндагӣ аз созу суз, нешу нӯш, ҳамвориву ноҳамворӣ, гирьяву шодӣ иборат аст. мо бояд ханда карданро омӯзем, чунки гирья карданро зиндагӣ ба мо омӯхтааст. мо бояд тавонем ки бихандем барои худ, барои зиндагии худ. зиста метавонем. моро шикастанд, мо нарехтем. моро оташ заданд, мо хокистар нашудем. моро заҳр доданд, мо дубора зинда шудем. зиндагӣ мубориза аст ва муборизонро дӯст медорад. ай дӯсти ман, пас ай дӯсти хубам, ханда карданро, зиндагӣ карданро биомӯз. худованд бо мо аст. дар паноҳи худо бошед.